Pozdrav svima ljudi, dobrodošli jedan video. Danas ljudi moji, danas igramo Minecraft, a tu smo danas sa MC Playerom, jel' tako? Tako je, tako. Ja sam gospodin, Znači opet danas... ne moram ja uvoditi video, već uvodi jako ja gospodin ovaj drugi. Da. Ajde da pročitate ovaj uvod tu, mislim nije uvod. Pročitajte što piše. Piše subi like na FX Pro 52 i MC Player kanal, tako. Ovdje ćemo da pričamo poene i poenta ovog videa zapravo jeste da ima jedan, moramo da pogodimo tačno pressure plate i ko skupi više poena te pobjedi, jel' tako? Ja, na primjer ispod ovog pressure plate stoji TNT, a ovdje stoji nešto dobro i tako isto na svakom ovom, samo što ovdje imaju dva pressure plate, to nije bitno. Ovo je moja kuća, ovdje ja živim, znate, ja... Da, tu on živi, tu on inače stanuje i u pravom životu, jel' tako? Da. Samo da ispričamo ovo i možemo krenemo. Ja, to znači podučavanje. Ajde ti prvi, pošto si gost kanala, ajde. I ti si gost na mom kanalu, ali bože moj. Evo, ajmo, I ja malo prije pogodim na primjeru da će biti Otko tebe dole? Da, evo trenutno ti došao. Ajde, idem lijevo. Izvolite? Da, uglavnom sam ovo dobio, nije bitno kako se desilo to. Šta si ti? Sad idem ja. Da. Samo vidimo, znači, kad bi stisnuo, bio bi TNT sigurno. Kad bi stisnuo, bilo bi konj, to je 3, a kad bi stisnuo, bilo bi magare. Ajde, da idem. Ajde! Ajde više. Ja sam Baksus ljudi ljudski. 2-1 za tebe. Aj piši tamo, ajde brzo, piši. Šta me tučeš odmah? Tako, mora da se tuče, znači nasilju porodice. Jel ti sad ne? Jesam, ja sam. Alo! Pa ja konji, jesam. Ovo je ništa. Znači ljudi... Da sam ja. Vidimo sad ide on. Pretplatite se na njegov kanal, evo vidite, ja ne znam izgovoriti ovo njegovo ime nikad u životu, ali bože moj. Znači, stvarno je pro, Amir Pro je stvarno pro, jel' tako? Pro, evo. Ajmo sada ja idem lijevo. Nether fosil. Da. Misliš Nether fosil? Da, Nether, izvini. Dobro, znači to je dobro, znači ide, čekaj, ko žuriš uvijek. Sad pišem vamo 3-1, pošto ja ću gledam ovdje sad gubim. Tako je, ja znači vodim, ja ću da pobjedim ovo vjerovatno. Jesam ja bolji igrač Minecraft, jel' tako? Nisi. Ne znam se, ajde. Šta si ti?